na ndari na mundu ndiroririe kiuria ira ahetaga story na ndamuria kiuria erigite gwitwo ni muratawe muratawe akamwira atiriri nimerigite guthii kwa muthuri fulani mathie na muthuri ucio ni athinjite wanyita na gitio kiari kinene muno ri akimwira atiriri handu ha mutu uyu tondu nie ni ndirathie uikare guku ri na ni ndirenda mutwe ugagia turwo ri na tondu ndie ndire kuo ri nyitaga turita gaka na mutwe we uthio ugaturire gwaku wanyita kiu ni kihoto rita cigana igiri na hendi kebi niyo yenyewe kinegerwo na kio wakiona atiriri na tondu murata wake ri ndagwatura ki wika wanyita akihurira muratawe akimuria we ha akimwira ona ndirio area ndire kundu njikite atia thiete na no ni muthenya uri ku riu ni Sunday ndire kundu thiete akimwira ona no ugere haha kwa ni hurukite o haha wanyita ndeguka na mundu ndekumwira ni aroka na mundu wanyita tore unginjira njuke gwaku tuke na mundu and he came with another person wanyita okarire okire na mundu ucio ri magikara thi na mwene mucio na ndagitue tari undu no hakwa nie ni njuwe ingigwita uke na mundu there is that bad feeling tondu ndunanjira na uri mwaingirania na mundu either kana no murata wakwa ndu ndi kumwitite ni we ngwitite na ngwitire he na gitumi na riu ona no hakorwo ringi ona level itu yorata wa mundu ucio warehe eiga iguru gukira yaku we ndetiguo no ni nyambire ndatiga ucio we ni we jetire they came too so in the compound, how many men do we have now? 3. Anjita. Adu atatu. Adu atatu ri. Na mutwe ri. Na turita ri. Ithabure tiraikira. Na nisande ri. Ithabure tiraikira. Ndiratonyara. Asa. Na riu ri. Ingigweta mathaa 8 ri. Assumption yakwa ni atiriri we ni ukurite wakorite ndigitinda ngigia nyina wa mburu hau asa nwanyita na gwirire uketha 8 thaa 9 we ukakogwa ndagwita mathaa maria taru ingo ciothe ungiingira gwakwa thaa 8 my assumption is that you have eaten ni ukurite na kuria wauma aria na ku wauma kogwa we woka tunyihie mahinda tunyihie mathaa hau twi nawe tiguo ti mathaa ma kwambiriria kwira nyina wa mburu hau ati angahagire angaki tonya rikorore kiria mundu ya ngiruma exactly riu ngano icio riu itingikorwo cieho ndu akiona so it happened that that man of the house closed the eyes and they ate drank the 2 liters and then the guys waited for him to do a miracle and he closed his eyes ajita reuri mundu aranjiraga kanjira atiriri ati muthuri ucio ti mwagi wanyita timwagi ndamuria atiriri mwaria mutwe harafu ithwe twakira riu tuona ndari no ndungi na ndiambiriria korora thimu ri no kuma tumbire tugirike mwe you acted like mature men but the mistake was yours. Ndagweta wakala mundu ungi ona konde na kanyamu ngurutaga madingeruta sitoi tondu kunduwe gikiro kiria nie tuyaine na mundu ucio ngimuoka nake kana hiyo na tuko tutuyaine ona hanini na ni wandehera mundu wa murehe na woka na thimo ya mundu mathiragirwo nduma eo nio thimo era woka yumagaritie nayo eo nio arahunduka nayo tondu kuhunduka gutanatuka ndave kizwa ahunduka tene na nikio iguaga maita maingi guku okone ni maguku especially guku town-ini ndakwira kana twatwika ni tukona na kana tugaceranira nikio nguragia na mugoka mureigana mugoka na niwe kana ngakwira niwe ndeta
ona Diego gutinda angikwira undu wagiru atiriri muthuri kwana atia ndiri na uru Sade no woneke ndinakuria kana Sade no woneke ndakuria Sade no woneke Sade no ndiri biseria ndiri biseni wa ngeri egi ndukigere hakwa tha 8 tu uturumanire okanyamu kanini ndinako uguo ni sawa ningoka no riu ri we ni wendeta ithe tiguo ndagwita wacoka warogota wakaba warogota Kanji warogota George warogota ari angi wambarehe ati tui tugacere mukite ngari ihurite yo tugacerere muthuri ungi ari muhingurite icicio nigetha muhihie wega mugiuka la gutire kindu moka nakio turaria mutu ucio ndiragwitagira ngugwitagira ikero komuri anana rangire na rita icio igiri mucoka muthia mukiuga na kathuri kau ni kamukono ngamu thii mukinegenaga mugukite kuria gwakwa kamutari na kanyu wakari kwa mugukite kuria Diago gugwita unjitire mundu niguo no, it's not supposed to be like that. It's supposed to be fine. Na ng'ania ri no anyita ng'ania ukike muona ri no umwite no umwire no muke nake kana ugiuka ona no muke na athuri eri tondu mundu akiuga atiriri kuringana na andu aria njui tari guko ni kuria gwa Kanji ri no ndimwire ati na ukinjukire na ng'ania ona ohera gwa atiriri na ng'ania ona tondu ringi tutiwaine muno na muthuri ucio no njende tumenyane ri thiei mugoka nake indo ni ndakohe green light ya ukena muthuri uriku ucio ya ukena muthuri ucio no ti ngohingurire ngeti nyone kwina andu maigite moko guo iteirikire-ini mirango-ini ya ngari ndagwitite wi wika ndiraina kamutu na gaturita ndamenya kunywa kawanurita na ninyo kawanurita mureigana turi atatu turare ucio na tunywe ucio na mume muthii no mwikire mira kona inyu no mukiringire kiama o inyue murie guko mutumaga u gwitire mundu wa nduthi na mwikire nyama hatiri undu ungi no ndungigituika ati ngwetire ucoke riu nikambie kugaga ati wona ndaima hau ngaigaga ti ndathire gwakathara muthuri ungi muthuri ucio by the way ni muthuri muru muno atwaire kamutwe hau ona kamutwe kau ndonie tari kuheo nake ahetwo agicoka ndwiciritie gucoka na kuwa rute manuthu kana ki agiturehera murati na rita igiri akirehe murati na rita igiri tugayane turi andu atatu muruwikaga uguo nani arabaya ngaiva ni nie njikaga uguo muthuri guthuna ni nie njikaga uguo na ndingi ndukona thimu yakwa ya gugwita gwakwa. That's the end of it. That's the end of it. I shouldn't invite you and you're also inviting others and bringing them into my place. Tutaritie. Ndona mone agikuja mundu akimana riu ri andari guko kate to twina ng'ania ati hau arike woka nake guku ni uguo kana moka nake no mugiukio na kindu kianyu gia gukunda ukai na kindu kianyu onoko no kama kindu ndiragiria na twani na kamuzema twani na kamurati twani na kamuzema ucio ni uguo tuigirire kimakindu kiu kianyu iyo mugukite na turaria mutwe mundu athi akinyitagirira thingo tire kindu kingi ndirera njira mburu aruge ni athuri atina mutumia hau atakiri ati wagukati gutuma mutumia ari ocoka riko athi akaruge aca ndure ni kahiuhio hau kwenja kahiuhio wega ndimuhiuhirie wega hau rutara-ini kahiuhio wega ndimurutire thubu nyue thubu etha tucoke tukayane rurimi tondu rukorwo rwi important thiini wa mutwe wothe hatakiri undu ungi na nigaturi uguo maita meri kuma hau mukirie wakurutania to ni ugiukire na andu ukire na ageni mwacoka wona mwathi uguo ndute kinuthu riu giakwa mwahura kona uguo karukonjo-ini riu ndikaria hau na nie ndimucambie no uracambia na ngoro wi wike nguhura thimu mundu ucio akoragwo ahana atia ngumwitete haha turia kamutwe keha ndiranengerirwo ni wa Kamau haha oka na andu angi atatu ndareka mathie riu ona wi hawe nyetire na fomu ndi haha mucie oka ucoka tunyue kinuthu oka riu tunyue kinuthu
no ko gukite wika ri tungiatukithia nawe na maundu maikare mesawa no riu uthire kugira ki andu muingi wa gathagu niguo wi naguo hau tondu ndi politician indo moka mure indo ciakwa